ngasi video si di mayamna haibira ko UTI habla urinary tract infection mayamna ising hoba haibdo ising chat paibra adu je mayam yam line lo bi ko si je kai problem la ke na har ga di mina even kidney injury bo haitare ne kidney nung adum fail oi ba gi chance adum wang ba de female ta har ga na pregnancy oi ba matam da complication adum tholok ya ba case makhan mani haitare ngasi gi video si da ina cover tab je dai je UTI je kai no adai kamai to ro ga lai aduga yumda kai to ro kai kamai na ngak thok pa yai hai ba gi matang da ne video je hojikana mayam na anaba seba taw kan yam toina taw common mistake haitare ne yam video ina sembada di farak ta ba haitare ado mayam da di ina yam toina haining ba haitare mayam na yam toina taw mistake ne ba ado ai ngan clinic satpada thingnarak ne do mayam da pet share taw jaramge akoina anaba seba taw kan chana chaknaba inba kan ngasagi ana nariba mi do famung do tumalaga inba je sije masung tok tok bi ganu ko at least ma hogat pangam draga jo hapet support or ga ngata masa do hapet phaman bi ba haitare do gruga in bi ba haitare natraga ding ngasai illiba potong asidai da epiglottis na ma khappa ga arja asijina akoi gi lungs sang loi de ne ba kaigumba epiglottis se mathau phajana tawba ngamda badagi lungs da sang lungs infection to oga aspiration pneumonia na ma leibo ko sijina mu anab do hena problem na hen ba haitare first of all UTI je kaina thoan gi na ha ga di bacteria na mainly thoan bane ba 90% di bacteria na thoan duga virus na zudum thoan balai ko samna ha ga na immunocompromised ata yam tini immune son ba kango ai tar samna diabetes na ba patient adagi HIV na ba moi je immunocompromised sing ba kai no di moi immune jam thina suppressor le ni ba moi de dum even virus na bo dum attack to ba ma tar aduga main bacteria je kana no ha ga di E. coli na ma Escherichia coli na bacteria makhan ma leibo ko sina thola pane ngasai gi sigi bacteria ja dum akoi isaga su dum loina ga leibo pone adai ta koina poor hygiene ai tare koina lu banan ba khotba adugumba taw trakan ai tare ai dum makhata ba faza hajara ge sigumba de ge dum infection tarok tai ne ba koi ising mari ai tare aduga sigi problem je couples kai da jo sexual intercourse taw bolor matung ni yam toina thokpa common problem ma ne ba ko aduduna post coitus voiding ai tare sexual activity tawlorbo matungda kaitare number 1 jimje dum sumso dana tawbiyo ko aduga ising adum yamna dum thakpiyo piyo bising mainly case ayam lai sigi case sida gine ba ko maroina pi ngina yam case lai ja tai te am case yam la pe haitare aduga mayam hojiki UTI je nupa ga nupi ga compare to kan kana ne hena nagan ke har gadi nupi jini am thina sati ne hele ba ko samna kana nupa mana ba kana nupi mari de dum UTI na na dum dum lebo kai no ha gi ngasai gi body parts in kana rakba adaki urethra ten ba khot pa samna ha kana anatomical difference se am leba adaki hormonal difference kum leba si kumba ji deng de gi nupi ngai na nupa ji de gi UTI na ba gi sang se am thini hen ka leba ko UTI je kai ta ko na lower UTI ha ba nga upper UTI ha ba nga khai de ko lower UTI ha ga de ko ya thing mari gi makha gi sarai ta ne ko ko bladder le je bladder le je sigi makhada tawba dagi mathakta tawba adu some lower UTI ga de ka su yam lu ba pudi de ka ta samna home remedy samani tar hai ta asymptomatic alum ka ta treatment out so dum phagi du yaw he ko adu upper UTI je pura pera ne ko kidney gumba injury to holak bai ta de adu de phazana treatment out ga de dum kidney fail oi ba khot pa dum adu gumba case dum lak su ya he ta adu di myam UTI je kai kai de gi ora pa ya ge na har ga di ka ta akona genital hygiene fazana maintain to with the vital genital layer je mot pokot pa adagi aina sai mamang da je ko nupi obi ki hormonal imbalance la vital during menstrual cycle matam da ka obi sing da ka tare yam tina risk lai ba tare UTI la ko gi risk se kai karum kan no ha ngasai gi couples kai jina sexual activity je tawra matung da sum females da ka tare infect to ho ba tare sigi aduna ngasai gi bacteria mapanda lei jaba bacteria do ka tare akoi gi ising mari si sum haigala ga madi mathakta sum sakalakte ne ba duga infection taro aduna main oina ngasai gi females ke dum ka tare post coitus voiding ha tare ne sexual activity tawro ba matung da dum ka tare number 1 je dum phajana tok pi ba dagi ising adum phajana thakpi ba ha tare adudi myam adom je UTI na urinary tract infection tawre ha je kamaina khangani kai symptom lakani ha ga de ka tare kona number 1 to bokan da yam na khot pa dagi burning sensation leiba adagi burning mutilation kaila number 1 to kan da sa ba khot pa adagi yam toina mapan thok ning bai tare mapan tho ga ju ka tare akoina normally number 1 to kan da di akoina number 1 to tar di akoi bladder che empty to wai tap da dum hang ga dum number 1 to ni mu ka su pau de na adubu hujiki UTI study nang
amuk ngaki mamang number 1 tawro so dum amuk su tong ning ba de loi da bai type da ma feel do adu du phau de ne ba adu da ki number 1 taw da dum e yaw ba hai ta hematuria hai ta adugumba symptoms adum khara dum lei aduga sigi symptoms adum kidney stone do na kidney da nung lei ba do symptoms ya pete adum mane ba aduga kidney da nung lei ba kan da na adum back pain da ka ta khwang na ba gumba adum firstly adum nang khwang na ba gumba adum experience taw kani aina sai matak ta haje gru symptoms me am kai da gi no ha ga ni sai bladder kai ka do sum implant tor pa da irritation ai ta ne ko satat pa khot pa dum taw ba da gi dum sigum symptoms me am je earliest sign oina dum uthorai ne ba ko aduga symptoms me am je ko loina na dum fever gumba adagi isa thaktan ni pogumba dum tawra ga di nang sai complicated UTI na dum ching nang adum treatment dum fazana tawtra ga di bera dum khara tara ni ai ta aduga ko na sai si gumba symptoms se leire ha ga di yum da to ko ya ba kai kai no ha ga di ising yam ne na thakpi ba ai ta ising yam ne na thakpi ba adagi yam toina number 1 to pi ba ai ta kai no di sai gi bacteria me am colonization tor ba ai ta ama ni khakta lai ta di moi kem to ngam de na ko isa immune system kan mani na adugo moi ama punjala ga di kai ta manipur da su yong ne hana moi kitang khak lai ka da di kem hai de dum tu so ma zo na le me do moi kai ta moi ama pan dai sang la go ji moi group ama sema mi na phau sa na hu ji taw rai da na ko ti ka sama nei ba moi ji yama ga di dum ko isa da su dum attack tor pe ni na sigum je ngam da na ba kai ta re ko na yam toina bladder je empty to bi ba ta pung ani hum khuding ge ta ne ko ko gi bladder manu ji ai ge kai ta ha na tham na boy hona bi ba ta re ko aduga vitamin C gumba sabi ba ta du am pha bidi ko gi cranberry juice thab le si je UTI ma ko adi am tina ka nei ko aduga loina na citrus fruit ha ta re ko sampra gumba jab si am tina ka nei kai no sa ge agi uri no sa acidify to ne ba de gi bacteria je hena growth to ngam moi de sing ge je dum yam tina ka nei hai ta aduga ko no hospital la treatment to je dum magi main oina magi ngai gi tho lai ba bacteria du gi antibiotic ha ta proper antibiotic se thar ga bacteria do hatoi ne ba samna urine culture and sensitivity testing to ga ta ni ko karamba bacteria jin hen appropriate oi no nang se ha ga anmai to ga dum hitak tha pa kot pa da ge ko na mahi ma ga tha o ga be ai je na ko ngai sai bladder am thune empty tong na ba da ge urine jing adum ka ta acidification gumba dum to ga kola ga admai ne ba ko in case complicated case ta ge dum antibiotic dum combine ha ta ne ko antibiotic ani gumba dum punjala ga dum ai tha ba kot pa gumba dum ai dum taw loina na ka ta ko genital hygiene ai ta ne private part sing ya dum fazana luna na thambi ba adagi POB sing na taw gi ga te post coitus voiding ai ta ne sexual activity taw lo ro matung da ka ta number 1 jing de dum sung da na taw bi o ba aduga ising adum yam na dum thak pi o POB sing mainly case ayam lai sigi case de gi ne ba ko maroi na pi ngai na ayam case lai ja tai de am ta case yam lak pe ai ta aduga mamang da igi comment ama UTI hanjan na recurrent UTI ta ne ko fazna hitak sar ga phatte ha be ma comment ma di ha be mai lakhim ne ba adona sigi video si yeng before ga di adong gi do phatri do ka ta ne approach ani thona chat pe ai ko aham da doctor na misdiagnose ta ne female gi de dum aduga symptoms mana ba dum female gi de female part dum infection to ko pa dum su ma'am lei ko adugumba ma aduga adu natragana ngasai gi doctor na pire antibiotic to ngasai gi bacteria du fazana ek to bungam da ba adu na fazana culture sensitivity hai ta ne adong urine do fazana test to thokpiro appropriate antibiotic hai ta ne na sigi bacteria da kwai de hena chana re khanra almai to rogam tang antibiotic to fazana course na cha thokpi bai ta re sum ama nong ni char thokpi bana ta bai ta ne ko ado mayam na sigi video se matang sai da lo sinjer again mayam na gi video je nong hai khan bir ga di like amadi comment sing bataw biram ngasi gi bye bye